futhi Ho, ngisho ngemali yami nje phela mina angilawulwa ngiyazilawula yabona umkhulekelo wageja ingoma ngonyaka odlule ulinda uSeptember uNkulunkulu wami yabona usikweletu ugeja ingoma kulonyaka ulinda unyaka ozayo shembe yabo mina ngeke mina ukuthi mina ngiyilawula mina yini uthi balinde unyaka ozayo usikweletu lawo angithi usikweletu lawulwa ile yankampani akuyona ulawula ile yankampani akuyona ukuthi uzokhipha nini umuntu ungaphathwa umuntu ohlula ukuthayima kwayena uyibhari phela umgodi uhlula ukuthayima kwayena umgodi ugeja ingoma ngoDisemba njengoba egeja ingoma ngoDisemba funa umgodi usekhiphile ingoma njengoba kuJuly nje funa usekhiphile uNkulunkulu wami ukulungisa amaphutha kodwa usalinda uDisemba uzobuya ngoDisemba aphinda ageje futhi uhlula ukupopola yabona uhlula ukuyilawula yena manje ungamlawula kanjani omunye umuntu yabo omzukulu baphuma lapha noduma kahle hayi ngoba babegula timing akanayo la umgodi yebo ngiyazi ukuthi ukuza khiphe kwakhe mhlawumbe kanye babezama ukuthi bonge iphimbo lakhe but manje leyanto ayisasebenzi funa buke manje funa ngabe uyikhiphe noma iEP ngoma ezo4 kuyiwa kumpucuzeko manje nge17 za August usazocula lento ebandayo ngoDisemba nawe uyayibona leyo nto manqele hayi ngifakazi hayi uyayibona ukuthi uyigwala nje awudeshe lapho Ufethu kusaba ukuthi uyesaba kona uyayibona lento uzofika acule yipi ingoma yabo uzofika acule yipi ingoma lapha apha compose uma nesikhathi sonke eza December ngithi mina ngoAugust uzocula yipi ingoma nge17 nomthande nawe ugcina ukhipha nawo odlule usabi Paris lo usabi Paris phela imile entabeni iParis imile lapha phela wafudumeza ingoma ya Big Zulu sengizokuthengela umbambayi wedala angazi ngidubula intaba zangakini manje angaze ngisengiyimixa le ngoma wafudumeza iParis lo kwalekelelwa nawulwa manje imile lapha entabeni phela ingange Carton Center hayi ingange Kilimanjaro lentaba lo uyibona uma uye eTanzania yazi Kilimanjaro ivela kangaka lapha emafini yabona emafini ingaphezulu kwamafu le yantaba leya nama ngwakholwa ngamehlami angangiphikisa omunye umuntu ukuthi Kilimanjaro yawadlula amafu uyazi ukuthi ngale kwamafu khona amanye amafu futhi thina sigibela amabhanoyi so imile ke ingange Kilimanjaro phela manje ngisaqula ngisakhipha cha uzokhipha kodwa akazi ukuthi njani iParis lapha ngibekhipha 2 ngonyaka manje umbonile khipha khipha iParis imile phela phinda angiyabona phinda phela lento ayenzile sekumele aphinda phela Paris lapha entabeni kodwa bazonabukelisa mayisekhiphile kuthiwa hayi sedlula iParis umbele umgodi nawe wazoyimbela naye wayifaka phakathi ngena uGay uthe mengena uGay laba mbiza ngobhutika ngithi nithi ubhuti uGay mina ngoba nilambile phela mhlawumbe ngazi mina awucula awumbizi ngobhuti nawe hayi bamanqela bamobhuti wangena ku uGay wayesefonela lo mfana bathi uMatshitshi uManyathi angathi angafa futhi lo mfana angathi angafa yakutshela kodwa uMatshitshi wangiphika wathi akangazi mina wathi indaba iphike kaMthandeni uMatshitshi wangifonela ngenamba anganoma u084 noma u074 encenga uMatshitshi ukuthi ngifuna malini ngendaba iphika uMatshitshi wangincenga mina ngeke ngize ngiwakhuluma manje efuna uyidayisa ngisazo efuna ngiyidayisa ngoba sengilwa seyiphume ngisho emaphepheni ngathi mina mzana ungixhaphaza ngifune imali mzana ukungixhaphaza umuntu uMatshitshi wangena wangiphika yeso kwahlekwa ku TikTok ugeza ukuprovani wefuna ukungenza ukuthi uGay mina nginto engelutho noma ngomuntu osanganayo ngoba abantu babona amawutela bacabanga ukuthi uyasangana kanti hayi ukuthi ngoba ngiyasangana umuntu mina ngisuke ngimshaya kusuke kukhona la abhede khona yabo ukuthi ngoba ngikhuluma into engikhuluma ukuthi wangenzani umuntu usukazi yena ukuthi mina mangimshaya ngimshayelana umuntu wazoba neqiniso mfowethu futhi ngiyengicela ukuthi uNkulunkulu angathi angambusisa ambheke kukona konke akuzamayo nelotha ayiwine mangabe ukuthi uyedlala uPholo wakaMakhoba abaneqiniso washo wathi uMthandeni before akhipha indaba ephika ubhuti mina ngezwe ngaye ekhuluma indaba endaba ephika umcimbi impela ngathi mase ngibona ngabona uMthandeni esekhipha indaba ephika naye wesemangalo ukuthi manje futhi nami ngathi amanhlonhlo mangabe ngibona uMthandeni ekhipha indaba ephika ngathi hayi kodwa ngoba uyacula ngicule yabona emva kwaloko uMthandeni usenzani indaba iphika amaskandi festival le mina ngifeyilile ukuthi ngiyenze ila ngabona khona ukuthi uMthandeni angixhaphaza uselapho awuboni ukuvunywa uPholo uvuma ngoba engasekho uMthandeni mhlabelisa uMthandeni mhlawumbe nayo into engekho
No, hayi ngoba ehlabekisa umthandeni uPholo wengamhlabekisa engazuzani ngoba ngisho ama-album akhe uPholo nakuma interview angaze ngimuzwe mina kukhona izinto ayibhekisa ngakumthandeni nenzondo and wengaze athathisa ngwaJalimane ngwadiki Nangingafuni mhlawumbe ukuba bawu4 koSibani manje ube u5 nani nifuna nje u3 Uyaphi lapha koSibani kwamele siwu4 koSibani ubani manje wes4 uJaiva ingqino yomsakazi eh wavuma futhi umntaka amadlo sekumele kuyosetshenzwa uJaiva akasayibambe ingcingo awu hayi ngiyakutshela wena ukuthi obani abasebemshintshisile yonke into nakhuluma naye namchazela ngeidea yeqembu ya-understand uyavuma futhi wavuma nje akukho akuphika mfowethu akukho akuphika nalo usuku lokho studio asatholakala efonini ngasatholakala efonini ifoni sibanje umuntu kuthiwa ubhuti busy uyarecord ubhuti busy uyarecord akasabuyi okusho ukuthi khona ababesebemsethile eloko anitholanga after wanave namnyeka no ngavele ngamiyeka mfowethu awuphina angikwazi kuyincenga insizwa mfowethu mina sihlama sensizwa ngesikhothi hayi sihlama sensizwa ngesikhothi mina igosa lami elangipheka mina uspecially umfoka kaMncwabe wathi sihlaba sensizwa ungalowothi usikhothi insizwa ungayincenga insizwa ngaphekwa omunye umuntu mina insizwa ingakwazi ukukhuluma yizeke umuntu esafunda ukukhuluma kwalemculweni ngiba namahloni ngalendlela le uthola ukuthi sengiyinsizwa gcina manje ikhuluma kangaka italabhaka mangihluleke ku-prom angisabe ngisaka ngahluleka kugqizile mina kwi-prom ngahluleka uNkulunkulu uLimit no Jaiva mina uJaiva uvela nembe ingoma eyodwa kwi-CD ayovela nembe ingoma eyodwa umculo wakho uyangihlola ucishe ufana nokaduma kahle kodwa ke abanye ke mhlawumbe ke uyabaphilisa yabo kodwa mina cha ngihluleka ngithi wena ufuna uLimit uyacula lo mfana ayacula le ngane yabo ufana nomjolisi yabo labafana abancane baculise beculela amantombazane ke phela beculela ukudla izingane kodwa nje bacula bona uNkulunkulu yabo kunamaphimbo lo kuyacula kodwa lo wasekhaya phela uvalile lo wasekhaya mangafa manje uSicebo uyiyena inkosi yamaskandi ideputy yenkosi yamaskandi uSicebo ngisho nginkani nabekana nje egcekeni cha sibekani usho ukuthini ngosi yabekana naku usushiya uSicebo manje cha udlula nje wena waphika namandla Sicebo wena hayi unzima kakhulu manje of course inangazi ukuthi kubeyona kanjani ningaze kodwa mphela nimzonde lingenze nimzonde group thina siyazi ile yakhe obani ubaba usothola ngiblame umgodi ke kulento ngobani umgodi uyena obukeka ehamba phambili kule nto ebhola uyena ubhongoza phela kule nto leya ebhola yabo so ingakho ngithi mina umgodi umnikazi wale yanto ubaba usothola kanacala yes kodwa umgodi wasibandlulula ngokuthi thina mhlamba asaziwa ndawo yabo wayesephuma ibhodwe lakhe yabo noma mhlamba akakwazi yena ukuthi alandele omunye umuntu ufuna ukuthi yena ahlale kulandelwa yena but mina ngibona uGrong bakhuzane la ngani uyawazi ngani uma ukhethiwe ibona base groupini ukuthi abe phambili wena nje uyamshaya Justin phela ikhanda ilona elishawayo mfowethu ahlathi kuza ikhanda ilona elishawayo akwenza ngalutho uyamshaya just for fun no yangiyanyisa nje le nto ayenza mfowethu hayi ukuthi akangenza angimtarabhanga kulo ngamtarabha kudala ngimshayela ubumnandi ngimshayela ubumnandi yeah akenza ngalutho just uduma kahle ngimshayela ubumnandi futhi ngimshayela nje ubumnandi yabona manje uyayishala yangani yasekhaya manje le yangani yasekhaya iyakholwa phela ekhathi nasilungile umuntu odelelayo mina ngiyadelela ahlahle uyamdlula uduma kahle yamdlula uSicebo ngani ngoma ayikhohlwa awukhohlwa uSicebo owani wemfana uSicebo umvumo wakini noma no inkosi yamagcokama hayi khohlwa manje uduma kahle nje uthi wena ushaya ingane yakini no angithi manje ingane yasekhaya ayikuthanda ukukhuluma yabo uduma kahle uleke egqula ingane yasekhaya uyayiqula la njengomsezana
Umsezana wangena kule group le Rasta leli libhoreka yabo le Rasta liyabhoreka kodwa ngisola indlala kule nto yeRasta ngempela ngoba akekho umuntu ongahlalela ukuthi adelela abantu usuku lonke phela iRasta leli ngempela liyachitha iparish leli yaRasta ngoba ngirecorda ngempela afika athi umnikazi wefoshona ucula amasimba yabo indlala yabo sengizeka lithola ukuthi Rasta indlala uNkulunkulu wami yabo ngiunderstand nomgodi uhlale emele igama lamgodi mengamile kumgodi uma ngami yabo so baphatheka kabi ke bonana ngoba ngempela ibrand yomuntu uyayilimaza liyachitha iparish ngempela yabo yachitha iparish iRasta ngoba wemfowethu lo muntu ke ngena abantu abawu 800 kulo live wakhe akhulume ngokuthi wena njobe ubuye studio bedile yabona lo muntu wenzani lo muntu loyo uyakubulala lo muntu loyo so kodwa ngisola indlala kulento uNkulunkulu wami ulambile yabona mina ngilungile angadelela ngegama lami angeke ngize ngimzonda indlala uNkulunkulu mezolala edlile naye yabo kungaze kuyobhema kulala estradini yabo mhlawumbe phela uyayithola imali oyinithi nendlala ngo 8 rand laba be TikTok ikona ngithi ngisola indlala usukenzela ukuthi alale edlile yabo so manje mina ngithi hayi igama lami angalisebenzisa noma kanjani ukuze ezolala edlile ngisola indlala so umsezana wangena ngikhuluma neRasta angena umsezana athi ngitshontshe ingoma yami Domazi angazi wathi nethinye ingoma wayicula wathi ngitshontshe ingoma ngaze ethini esho le ngoma yami sengiphumile ku wathi ngishintshe ingoma lapho ngishintsha ama lyrics yabo so wangiyanyisa kakhulu ngoba ngangingakwata mina ngineconsi ke mina nganyanya yazi le nto kwathiwa yasilungisa kwangathi elungisa kwangathi yaxolelana mina nginjalo ngisho ngathi nguxolelile kanilutho mina khohle angixolelani isidalwa mina ngakhuluma manje into bese ngithi awu ngezwe awu hayi kulungile bese ngikuhlekisa futhi bese ngiyazi ukuthi ngife ngubhoqa bushaya nawe wamenza njalo naye umsezana saxolelana ngase ngimbhoqa ngambamba uge wangehlisa isithunzi uphindile namanje wathi hayi uyokhalela imali yakho umosha imali yakhe le mali engirecorda nayo ngaphela ngimosha imali yami wawalawula umuntu edla imali yakhe uthi mosha igwili zidla imali lapha konke uyayilawula nisiphuzo 100,000 ukuthi ngawuphuzo 100,000 bonisa ke nangu mhlambe awubonisa uzanefa mhlambe kahamba yofesa ahamba wofesa mfowethu ugithi ahamba wofesa mfowethu umsebenzi akawufuna mfowethu namba ufuna impela ngoba kunzima yabo ahamba ufuna umsebenzi yabo nje nami ngiyacula mfowethu ngishanga impela ingoma silona abantu abanelwane manje banelwane manje hayi siphikisana nabantu abathwele manje uzongathi bayacula wena kucula bona ilwane ubona abantu belwa kangaka bese kuthuka mangabe sithinta amagama labantu ilwane zalabantu babathwebulile yabo babathwebulile ingqondo yokuyakudala banelwane labantu ingane zamaqhawe ungathini zona uzo njengenkosi it's not too late to go to school it's not too late to go back to school zonke zayikhona all of njo kuya Foster mina ulifuna itoho lo unjoko mina ulifuna itoho badlale ngaye bamenza isithipha lapha bathi win 100,000 engawinanga ayikho le mali le nongelo viwin isimalanga nawo ayiyena ephaketheni phela nawo wayinayo 100,000 wavuma ke naye lo nangu umfowethu latha lo wakithi oseMaritzburg umfowethu lo ya shiya nje ukuthi asaxhumani ke mina naye sakwadukelana ngenamba yabo kodwa umfowethu latha lo yani ukuthi nami ngisekho kakhulu emakhaya ngisekho isikhathi esiningi njobe ehlula ukhokha 7.5 yakhumbula imali emqashe ngake kwazophuma ukuthi sozomkhokhela ngoJuly omkhokhela ngoJuly yadlula nini kuphane zakho ngoba ufuna ngabe phela umkhokhelini wazi ngani umsayikhokhela phela iphepha like labhala phela emaviki adlulile ukuthi imali ethu izokhokha ngoJuly i6 phela namhlanje ukhohliwe yini akangisarecorda kwesinye sestudio esincane nje yabo yabo ngithanda ukuthi ngiye manje kodwa hayi ukuthi ingoma encane istudio sasincane ayinayo ingoma ayingekho lo yadoti lo ayingekho na ingoma ayingekho bayibona nawe ayibona phela kambe babala bokuqiniso mina akufani
akufani ukuhlabelela isingoma emakhaya nokuhlabelela ingoma e-studio. Yabona manje mongalalela loyadodwa ngo2019 bese ulalela leya manje mehlo omkhulu manje ngongibona ukuthi mangithi ngiyinkosi ngempela manje mangicula ngempela manje. Nami kulonyaka ngize ngathuka ngathi uthi umzala akangithwalisile ngaphela nomzala wami oyinyanga noma ngeke ngize ngimusho kodwa ukhona umzala wami oyinyanga enkulu futhi akaziyo fafabulaneke njengale nyanga ziseThekwini zithi hey ngiyathengisa imithi mina ngiyalapha ukuthi akayizwani ke nalento yoku-advertise kodwa ukhona umzala wami oyinyanga ngeke kodwa futhi ngize ngimusho ushile zaseThekwini July sandokuqala nje uJuly lo mali leyo akayikhokhi ikhuphuka nezakho kanti 100,000 isikhathi singalana ukuthi ureflect ku account yomuntu akayofuna nje umsebenzi nawo nje.